ika tata unsimang productivo, whatever that means to you. No sa ding pleno weekend di carnaval. Dus midi nami kuminsa ko essay. First of all, mi quero remind po sa pagkuida po sa mes, minasasi po sa atunin si mga pasa, ido si mga pasa no sa papehopi, diba? Ito pikon di security, safety, randi carnaval, pero no solamente pa aspecto di sa lokal ko, nos friends di kapiyata repeti all the time, pero tambe entre otro about food safety, des ora ko ba packing ba lunch of bo snacks ng awe imayang. Para make sure ko ba sa akin yung forma safe, wala si bira malo durante parada or a day after. Mitahaya sa hobby importante because we don't talk about it enough. Sibo ame sa episodes ng aki manera ko sabo por haya ng back samper riba YouTube, Facebook di kula fam pero tambe riba Sincerely Carolina after our favorite podcasting platform, so do not worry. Mite live. Anto, mite hope excited pa sobra mite special person in house awe. Pero I'll let her introduce herself in a little bit. Pero may kumisigi, may karabisa danki. Obviously, to my awesome sponsors, may karabisa danki na Pringles, kuting ng Valentine's Day campaign, but hindi dia jusung papartisipa to win romantic dinner for two. So head on over na compra su Facebook page pa mas informasyon, free na Instagram pa wakong abo participar. And of course, may karabisa undanki na total sibo ahaya un chance pa catch ng shirt and cups i-contribute to Mickey's Foundation. Great. If not, boo-hoo. I'm just kidding. Kidding but a little serious. Pero sí, desito espera ko ambos para contribuir di alguna forma para sa reusable cups ng durante carnaval. And of course, danki na la Roche. I do not say this enough, pero kara junta sunscreen. Anto kara reapply para durante largo. Si junta sunscreen mahintan to quero que it will last for all day, it won't. Just make sure pabuting sunscreen din botas of si bota bayendo din grupo, double check ko ba grupo, sinantinghin na ko por you double reapply sprays. Anyways, the hope manera ko po stay sun safe, but do not forget the 2-finger rule. Pa kada parte di bukurpa, bumasa use at least 2 sets of sunscreen. So I'm just gonna remind also with all of this, yes, I am back. Dulce a takeover algung dia pasa. Pa esunan ko no to sa mi tota afo orato pa training, and it was really nice. So si was kasama over and see some cool pictures. Head on over to social media, riba Instagram @sincerely.carolina. Si ba kabi stop ding auto, anto basta ko no tabay por escucha full episode. Kara ko por nos back, riba Kula Fam sa YouTube e Facebook, idi Sincerely Carolina, avo escucha nos back. Riba jam Mars. So without further ado, mi tabay laga Mirumang muhe kita in house awi today. Introduce isu mes untuk contanos un tikidiking eta, and then we will go from there. Hi, Day. Hello. Days, pertama por introduce po mes. May reportahe na lang ko team sa social media o akong more recent picture di nos, right? Kung sa Sacra Holanda. Pero para sa iba kinang, das may kere hende porta ta full mane ha, Carolina siblings in the first place, right? I do. Mita eruma di mas grande, di Span clan. Anto si meeting op in Bibana Holanda. Mita eigenlijk dedicavi mes pa doen les, mita juffrouw school, mita doen Engels. Aparte die essay, meeting differente taken na school, mita begeleid tabisa stagiaires, dus interns, anto mita coach tambe, staff nobo. Anto tame nos ting club di television se kanos na school ku mita coordina. Dus essay ta mantenemi hobby occupa. Anto aparte die essay, mita schrijver, dus mita author, indie author, dus mi mes alanta mi publishing agency, anto mita publica mi mes romance books, dus mita romance author. Yes, you are. And to be the same rush through a little bit of who you are, which is fine. Pero ma-mention na ako bota involved ko otro cosa na bo school, una ko bota duna las, entre otro tambe television, mita kere portauta nice pa hinanan sa ako before you became a teacher. Bota ti big creative aspirations. Anto portauta po konto nos tiki di what you did before. Anto kong toka wendia bota si uso di that knowledge. Nou, promeco mi abira juffrouw school.
mi eigenlijk zie filmwetenschappen. Ik heb een masters na Hollanda, naar Nijmegen. En toen mi baya fota ambe matraha tiki na Amerika, matraha tiki na Mexico. Anto ja, ora ma bini back Hollanda, a resultati ta hopi difficil pa haya trabalho ding e settore, eta cos hopi chiquito, ha, dus we mester conoce nang juist nang pa por traha full time. Anto eri ma disiri toch di hasi algo acerca. I tiki mi eigenlijk lora de ecos die doen aan die les. Anto maar die toch die hasi manier te zo'n omscholing dus mi part-time eigenlijk party anoche maar ha mi bevoegdheid pa mi por oficialmente doen aan les. Anto ja, eigenlijk als cinema lora de ecos, anto mi lamentablemente sali de momento e fuori e mundo di bopisa medios nang. Anto mi tatin hopi suerte con una scolta di un proyecto cu aina na tabatahasi e tipo di cosa e dus mi a take over e sei anto malantele dus etaba un cos chiquito anto mas ele a worki mas grandi anto ta no sta me cos mi scolia ma Dendron College anto no sta me cos Dendron Media. Anto moeten die eigenlijk van die brugklas, teco examenjaar, die tournivel, tour edat por uni, nata siele na ora nan después de school, anto eta nosta sinyanang con diha safely ku social media, nosta duna workshops di camera techniques, nosta duna workshops di editing, journalism. Eigenlijk turcos que tenho ver com multimedia. Tenho parte também me tra junto com collega que tem mais conhecimento de informática, eta dona workshops de game design, website building, todo tipo de coisas, né? Então, tur muito que tem interesse ou aspiração para vai de direção em nampo uni. Nós nós está para bisa guia nang ding e ruta e. Dus dat is het in het kort. Of lang. Sí. Pero mi te quiere ta algo, you know, a veces me conocebo, you know, I follow your life. Pero mi te quiere hobby gente ting miedo, hobby viaja, di biding creative sector. Sí. Anto make un career choice ko ese. Dus, sí. Den caso abakis pa hase say bo first choice anto después pa bay into a more conventional job ane Sí. hena ta bisa y hobby bia local ko batawa ke tendencia dori e feeling di safety hena Sí. ting esa tendencia di bay pa mas un conventional route anto jay porta develop algo on the side ko ta more creative. Minata bisa como any path to right path or wrong path, pero si bo por walk back ding bo ayan ng ting anything ko pa bo a stand out of no necesariamente ko bolo hasi diferente pero ko bolo bisa okay porta isa kita ko sang ko mani awen dia melo basta tamas consciente about porta te asoro to ko bo estudiante nang Sí. pahena nang ko ting un tiki miedo di dabble of dip ending e mundo creativo kiko ta ko sang ko bolo por bisa nang ko awen dia years later but the same time Sí. oh Ik kosta hobby personal, pa sobra eta depende di hobby factor. Por ejemplo, si vos tin tour libertad, si vota young, ado tin tour libertad, dus bono tin responsabilidad di un familia di cria of algo así, nee. Si, zeer zeker, milo bisa follow bo dreams nang, anto no give up asina liep, so seta lo qual ko asoso de ko ami, mi ta sinti ko ami si basa mi apurba drenta ding e mundo e kuta, mani mi ta bisa o mundo hopi chikibo me se conoce e juist te hene nang, anto e seta nota cospa ni Ruba ni Holanda ta echt mundialmente eta un mundo chiquito que botinco lucha para bodrenta denje para stand out para botar relevant y para por lograr así una carrera de ese pero no give up lié. That being said, botinco ti un plan B ese ta mi opinión personal mi ta haya como me senti un plan B me senti un cosco por un backup plan kubo po val terug erop. Paso dorku eta un mundo hopi difícil pa bodrenta denjando tambe pa boting un entrada basta structural anto ku un future safe or whatever pa boting bo savings na kubo pensioen que tipo di cos nee. Nota un mal idea pa boting un backup plan, especialmente si boting gente kuta depende di bo financieramente. Dus sí
follow your dreams, pero haciele de uma smart. Dus botin ku ting bo backup plan, anto não significa que botin ku sali for die mundo de criatividade, pero pa botin in ieder geval uma maneira que botin entrada, se es ku kos no by maneira bota espera of sonha. Sí. Me te quiere decir algo que está afecta a hobby persona ng ding mundo creativo, no? Sí. Eta cos que bota bisa, okay, eta mundo chiquito ando me te vai fight for it, ando me te vai hasi mi best. Kuriba sumes ting high levels of stress e pressure, pa sobra maneira pa mencionar, eta super competitive. Sí. Pero também na banda, que no momento que bating stressors maneira financial stress, eta contribui eigenlijk naar een state of mind que porta difícil. Sí, anto a mi opinión no está sobre no a make it, no por seguir sempre vou passear on the side. Dus boting uiteindelijk is het lo cual a mí aquí spé mi no a logra make it para mí así full time, pero mi no a give up completamente. Mi entrada fijo na kuta pone como te senti pida de security, pero juist dentro de mi trabajo, anto de mi hora na liber, mi atoja ya uma maneira para seguir com paixão, anto creatividade, com coisas que me gusta assim. Dus don't give up. Is uiteindelijk een message. Sí. Y me quiero mencionar algo hopi nice, que still following your passion, pero maybe adjusting to whatever circumstances, what a ding y situación. Me quiero que hopi gente también tiene una mentalidad de it's all or nothing. Y é portado in el mundo creativo, pero é portado in outra coisa também, portado in un studio que você bezig te volgen of un sport que basa se mi no te logra local que me initially tatakiar, me no quer hacer más. Y of course, door circumstances diferentes que por crear gevoel aqui, pero por tal por conta nos antiki de, finding your middle ground, tanto toch quando que você sente que tu dia op dormir noite e bisa me tá sendo bem coisa que me tá leuk, não vou trabalhar não tá leuk, pero você caminha bo paixão, eigenlijk é coisa que tá do nabo energia para você seguir com rotina diária, esse ja, a mí mi tatra eta costa si energia de sentido que botinco dedica hora na je, pero a mí ta opina si eta bo paixão esse nota coisa que eigenlijk mensen strobabo. Dus a mí a logra pa parte que ta multimedios nang mi incorporele de mi trabalho, anto lo cual que ta mi paixão pa skibi mi ta haciele de mi hora liber nang, anto especialmente a noite, pues ja, mi tem família também, dus a noite mi ta haya mi tranquilidade com mi por cinta, você sluit mi mes af die rest in mundo, anto dedica mi mes na parte que também eigenlijk ta dona mi energia, anto eu bota sinti toch botin espaço baduna bom esse espaço então sei me tá importante também que bom merecer para boduna bom esse espaço para você seguir assim é coisa que bota gosta assim que tá bom paixão apesar que é nota para bisa bo plan A mas então eu botin que tu mele como mi plan B pero mi nota lá que ele cai se não just find your time because you're worth it and you deserve it. Sí, me quiere mas gosto como você sei dona bom mês espaço e tempo mas me quiere não tem tendência de estar hopi harsh riba nos mês anto again que to hopi preto com branco anto que não porting tordos anto eta kiko bo erkeer. Do you want to basa sinti fulfillment anto have you found a way to do it anto eri kiko abotin ko dona di bobana pa hasi sa aqui. Sì, eta un balans met kere, balans die nogmaals si bota hene of mesta depende toch financieramente di costa botin ko hasiele to di mes com esperança que botar esse também tique leuk, pero eta questão de planning, então se você logra planear de uma maneira que botar sobra bo tempo para bo time management para bo sobra tempo para bo assim lo qual que tá bo sonho nanco juist coisa que tá do nabo energia com satisfação seguro eta hobby importante para si eta tique pampering de bo mês dus então sempre tem toch
ya un semilla de esperanza de lo cual que bota haciendo de bo hora libre nang of party a noche of pafodi bo rutina diario ha po crece bira grande and you never know ku uiteindelijk bo sonho nan tochta bira ha lo cual ku taba tata bo plan inicial. Dus ja, no give up. Ese si mi ta hopi importante. E a trove, no? Maneira de mencionar, me querer também nós tá pone no society, nós tem maneira que nós tá wak bida su progression, anto unda constante supposedly ta passa. Anto si e não passa rond die edad A of rond die stage of life A, mas não coisa que não vai passa mais. Anto kuya, ita que passar station, anto botingo let it go, but it didn't happen then, so it's never gonna happen. Si nos wak kung bida, anto kung hina ta function, a lot of things that happen outside of that norm. Anto maneira bota mencionar, não tá que bota vai hacer reportar ku mane vasco e sei tá vai passa, pero ku bota ser sobre bota enjoy it, and of course, e sei porta a byproduct, then so be it, right? Sí, ting lamentablemente de maneira visão que cada edad of passo de vida bo mestra fulfill certo expectations nang ku of bo mestra pone of society ta pone riba bo anto vida no ta kana assim ha bota plano cos anto diferente maneira de llegar caminho bo que vai bo vai via links rechts 3 passos 4 passos están que tiene más suerte de un paso nata logra pero no ta pa sobra cosa no asali maneira bo aspera botinku eigenlijk lubida turcos kuta bo sonho nang anto me te quero bien eta lubida es más anta lubida kiko nan sonho inicial anta batata paso bota quera caught up den bo obligaciones nang anto esta un cosico me te sia mi ler lengan nan tambe a pesar que vida no ta vai maneira que boque no laga struggles na di tur dia ki brabo anto esta no minuto ni papiando over di e parte creativo so esta turcos den vida dus no laga koski brabo que era motivar optimista anto ere bota mira ku kos bon lo sali uiteindelijk pabo i tambe bo pone bo expectations nan pabo mes hopi haltu ora ku kos na no sali maneira boque ja e downfall ta mais duro ainda. Dus sinha também tá mild para o mês, anto desfrutar cada logro, anto celebrar cada logro que bohasi que tu cosco a mim também tem cozinha, sumiro. Se miro mana turta bisami, você que bota logro cos, anto o mês também, okay, what's next? Dus bota queda, anto é bom para sobre botimo ambição, pero para na momento nang kubo ahasi logro, anto celebrele para o mês, anto reconhecele para o mês, anto acaba de volgende stap. Passo seguinte. Assim não vai seguir by. Dus seguro me te quero que coisa importante e também no laga society decidir que hora botin vou mestrar alcançar essa aqui caba ou vou mestrar nota bota decidir bo tempo e bo passo nang e coisa tão coisa bem moeilijk die mens para sobre a sociedade está exigir of não tem bepaalde image from how it should be pero por badilaga é sei lost anto me te quero uiteindelijk bota biro bem mais feliz. Dus it's easier said than done. Yes. Pero é um coisa que me mês também tem que corda cada vez. Dus just take it easy and follow your own path e não laga nenhum de bisabo what your path should be or how you should walk that path. E me te quero assim na botar em boa felicidade. Yes. Nós começamos a saber mais aqui riba tono hobby hobby filosófico, hobby motivating. Dus me espero pessoa que tá getting ready para vai carnaval, nanta sinti nang mes extra nice, anto nanta clapa vai jump, anto sinti mane empowered. Sí. Anto clapa follow their dreams. Awo des boto skibi. Anto me te quero que hobby hande it across their brain, their mind at some point. Tanto biso what about si mi skibi buki of mi sempre lo que era skibi buki. And whether it's about un situação que passa, of un biography, of echt area que nanta haya hobby interessante.
how do you get there? O bata llega uno ko bata decidir ko bane okay, me gusta storytelling porta, me ta gusta penmanship, me ta poner iba papel in some way or other, of me ta gusta type it's storytelling. To the next point, kung mita bisa, no, mita bay hasya sa akin, un actual buki, of mita bay go through that process. Kung proceso abay, in ieder geval, Pao. Ja, ting un debate ding mundo di autor nang bota sea un plotter of un pantser. Okay. And ja, ami nota assim na blanco com preto, dus ami ta kai net mij. En un plotter ta un hende ku ja, eta traga un plan van aanpak, dus eta cinta, eta traga su outline di kong ekepa su buki kana, tinkuta ciele hopi global, dus ku bota manera capítulo 1 tabai over se 2 tabai over se anto nata tra un samenvatting chiquito di Kiko nanke pa verhaal kana anto tingo ta sele masha elaborar mes anto mit papiando over di cada escena anto die enhancers nang kuta gewoon ja nata cinta anto nata literally gewoon mida kom se skibi anto we'll see how it goes anto turdos tinang bisa advantages ora ku bota un plotter eta bota traupi ma structura anton ja nada bisa yorita ambe ku na momento ku botin ku by edit bo verhaal botin menos trabalho pa sobra botin turco structura bo sa unda botin ku haya turcos back pero bopo bisa están ku tabay pa pantsers na ta ja na opinion ta ku eta kita di bo creatividade pa sobra basta bota hayo inspiração ou não tem gana eu harei de tra um outline com um timeline anto botin gewoon porque skibi anto lo qual que botin de mo cabeça porque ganhei riba papel uma ami a cuminsa como um pantser dus mi prome novela mi debut novel mi eigenlijk skibiele gewoon anto después ma vai back anto ma vai structurele anto mi a reparar co ecose ato ma mashopi trabalho e tempo mês Okay. Dus na mi di dos novela ma decidi toch educar-me mes. Então, como bota traga bom outline. Como bota nada vai bota skibi bota traga mood board, bota skibi para bom mes bom character description. Quem bo personagem nanta bota visualizar na dentro cabeça, então acaba bota poner riba papel. Então coisa tá ajudando para cada personagem tem su mes kuta hende real on paper anto no side character of basta hende kuta asina flat ku notin su mes verhaal ku personalidade de buki. Dus cos nesi mita het importante pero not necessary anto cada hende tem su mes manera de hacer. Dus you don't have to be the one or the other, you can be a little bit of both. Esa ita mi manera ku assim na amita traha, anto that's what works best for me. Dus ja, wat tinko haya way denje. Sí. Me quero ver shout-out para Kay. Passou ela mandar message ante esta mane Carolina. I want to ask her what her process is. Mane kung ela chega na decidir. Okay, bito vai pôr essa aqui no papel. So hopefully essa aqui tudo na bo antiki insight and do some googling anto. Sí. O aqui ko ta work pabo. Sí. Naqui momento ba decidir ko okay, so iso bota dinge mundo de film storytelling is very important. Sí. So me quero say sempre todo de momento. Pero naquele momento babisa ko okay, me gusta storytelling, but me saco but enjoy walk bom film, but enjoy walk mane details, e plot it make sense or not. But hopi but that eye to detail, paso bosa hopi background stuff tambe. Sí. Naquele momento ba decidi ko okay, me can take it beyond porta mundo de multimedia or film of bosa the town the observing side, anto ko bota bisa me quer go into writing. Pa sobra, obviously, buki também tá algo tá área super competitivo também. E tinha cinco hobby genres. Então, naquele momento para decidir, okay, essa aqui tá who I am, of no tá também decision, é just mane essa aqui te, então of para decidir como vai commit to, you know, this author personality. How does that work? Sí. In mi caso, mi sempre estava fervent reader. Dus mi ta gusta lesa mas hopi mes di tur tempo, anto normalmente ku bota lesa bota manera
mes tambe ta haya bo idea nang ato bota lesa un verhaal of un story ato bota manera a mí lo hacía otro. Sí, a mí lo pora jammer que la cabacina, ¿no? Mi ta cara kla mi yuna ta más chiquito anto mi ta bata hiban an sport. Anto camina nanta bata sport bata queda leo fe mi cas. Anto ya na Holanda bo mesa 10 horas distancia nanta mas leo fe outro. Anto mi ta bata tinku guarda 1 hora arriba nampa na caba passou eta bata net e momento que tá muito tempo muito cortico para vai te cas vai back. Dus mi ta bata guarda arriba na inang. Anto ma começar de vai com mi laptop. Anto mi di gewoon mi idea nang mi ta pone na ripa papel anto mahasiele gewoon para mim mesmo een expectativa ni idea eigenlijk echt pa ding in momento e mi publish e buki matarda o aya passo mita completamente autodidactic dus mi mes assim mi mes turcos mi a compra buki over her how to tell a story mi a work tutorials mi a sim mi mes como to structure un story anto vooral de genre ku a mi te skibi pa sobre bobo bisa guidelines de cada genre tá basically the same pero naarmate bota bij ding genre si bota skibi un thriller por exemplo bo beats wanneer dat bisa dus is sucesso dan die kost dan de verhaal tá completamente diferente de un romance story nou but necessa basic knowledge die genre como dat skibiele dus is mi assim mi mes nou uiteindelijk mi acaba de skibi buki anto mi amandele pa mijn sister-in-law anto gewoon dat we meneer wakkie kom skibi anto ta meeting kubisa a encourage me toch di kom ik kost kita hobby bon ja bo me se tweake un tiki aki aya pero eta mucho bon pa bo gewoon manera no hasi nada con it dus go with it dus mi a mandele pa un editor na Holanda ku tambe ta un bopo bisa na te mele un independent publisher dus un small publishing house anto na agustele ma shopi mes anto nang a donami un chance anto na a edita e buki anto kaba nang a publisher dus nang a hasia inicialmente anto mi dico bisa they gave me a chance pero nang core business no tava ta romance dus nang tava ta nang core business tava ta memoirs anto uiteindelijk bobo bisa collaboration no abai manera a mi tava ta desea dus ma decidi di tu ma riendas de mi man atrobe anto nosa nosa by no separate ways anto di uma maneira mais profissional mesmo sobre mahaya turmi rights nam back di mi prome buki e mi a decidi toch mi kete ne riendas ku e control dus eta meta un decisão importante que botin kutuma ora ku bo kebira un author of ora ku bo ke publish algo si bota decidi di hasie bo mes ku bota bira un independent author or self publishing author of manera bisa indie author of si boka si traditionally ando si puede decidir así traditionally e cosa tiene su ventaja nang pero si bota perde hopi de control over the mes creation dus mi a decidir así ele mi mes mi alanta e ore un publishing agency kuta gewoon pa mi mes dus mi a inscrevi mes na Chamber of Commerce como mi mes publisher e mi mes a volve publish e mes un buki pero ma cambia e cover mi a tweake un tiki mas pa sobre de tempo e masinha mas cos dus mai chance di derecha e novel un tiki mas ando mi digo bisa a partir de esse mi tá hopi contento com mi adito ma decisão e passo mi tin control completamente over turcos que tá sucede com mi buki nang eta hopi trabalho si pa sobre bo mesta bono de new hende pa yudabu dus ora bakere ku bakabi skibi bo buki anto ku good to go no that's just the start botin ku market botin ku wak kombota e publishing mes ata un kos ku botin ku tuma hopi decisão una mita by publisher iba qua platforms kiko ta ventaja nan ku desventaja nan di esaki nou en dan bota llega na e fase di okay eta riba mercado anto con gente ta si hanye mita un don nadie yo no conoce ni dus botin ku build bo platform di lectores nan tiki anto de mi caso bijvoorbeeld a mi nota mais social media savvy dus eta costa mi hopi trabalho tambe pa mi queda basa
up to date con mi posts nang anto pues naarmate wordt het más grande of in ieder geval in mi caso met dat jaar out of touch cultuur en new trends nang dus moet ik keep up to date cultuur is nang anto dus eta costa tempo e trabalho anto pensei me bisa si eta bo paixão seguro bota logra anto simplesmente é satisfeito com ba crea bo baby na mori papi anto you brought it out there in the world for people to see, to know, to buy, to read esse é um accomplishment anto pa ami e nota importância 10.000 gente lesa mi buki mi ta prefera pa 10 gente lese anto come a tresena un tiki joy anto no 10.000 gente a gewoon passa arriba geli anto na tirele de uns masa eta bai pa ami eta bai pa quality anto no quantity dus esse tá met uma decisão que botin kutuma pa quem bota bai skibi de mi caso é mercado de romance authors está mais competitivo mes dus anto tem 5 publishing grande no mundo se você decidir que você vai como indie author tá contra de não tem que competir dus bueno mês é assim ele você tem que escrever para o mês esse é o ponto inicial então depois você poderá dizer ok mas me tá trots riba mi produto me tá proud me tá vai trazer riba mercado então jay não está lá com ele vai então a mi baan na hoop realista met de maniera ik ben al lang blij dus met de contento com mi allogra esaki anto me atreseriva mercado anto jaki turcos kutabini mita contento com ne dus anto that being said aqui nan tambe dedicação e motivação e botingu keep going anto eu bota vai op gegeven moment bota mira, é fruto nandi lo qual kubo ahasi. Dus. Bita haya sila nice kuba mencionar ko bota hasiele na primeiro lugar para o mês. Sim. Anto é um produto ko bota sinti proud of ko bota contento over e of course ideally bo quer para outra gente não também enjoy ora ko nanta lesa bo produto pero é nota ko aceita bo main goal nota pa bende bo main goal nota pa mane make a living out of it. Mane mabisa si chances to give, of course, esse porta option, so be it. Pero no ko eta local ko ta drive bo. Awo hopi hena nang porta on the outside of hena nang ko ta condition pa pensa riba algo me certing monetary value, algo me certing mane added value se deve costar mi tempo e energia e me por saca algo for gele. Kiko ta algo bolo por bisa hende nang ko ta struggling ko esse porta para mes ko nan sa ko nan lo que hace algo sobre ko nan ta enjoy it e nan que hace home para mes pero porta nan ta sentir pressão nan di society ko it has to have monetary value otherwise it's not worth it. Offerta ko te asa ting hena nang rondi nang ko te bisa nang mani hai pakiko bota worry pa hasi ekoski e porta books pero porta fashion tame porta anything onde ko hena te bisa si tanto bali bota hasi ele ta so competitive bono ta bai gana placa con eto kiko ta kosa ko bolo bisa hena nang patok motivate ang uno pa still choose to do something because you want to do it, pero porta também na hena não que tá escutando que tinha tendência para hopili bisa hende pane hai pero o mundo eita hopi difícil. Now a mim tá opinar que ora que eu decidi que botar algo criativo, botingo make a choice, botingo quis para o mês que me está haciendo é coisa que para sobra me está estima lo cual me está haciendo está dando mi energia lo cual que nós menciona acaba of me está haciendo para sobra me que gana sangue é coisa que para sobra é duas coisas nem me está quer que na nota vai direto junto mesora dus esse é choice que eu tenho que fazer para o mês se você decidir que você fazer para sobra é que gana sangue né Eta questão de echt market research, anto eu me querer personalmente o aspecto de paixão e hasi lo qual bota gusta tá come on the second place anto bota base market research kiko de coscuta bem mas mio como tá hasi make a buck out of this, make a living out of this anto eu bota quis uiteindelijk produto que o consumidor vai desfrutar e não necessariamente que bota desfrutar de hasi.
na outra banda, se você quis ervoor para não, bijvoorbeeld de mi caso, me pôr skibi de outro gênero, pero esse não tá inspirar-me. Dus, minha mentalidade tá, ok, eu consegui um hobby, é hobby que sim, tá, tio, eta kita tempo for rihasi outro coisa e se me tá tenho explicar gente que se por isso me não tá gana hobby sang me não pode make a living at this point de coisa aqui pero me tá enjoy mesmo com outro gente tá enjoy de jog or swim or surf or whatever photography or whatever dus essa aqui tá meu hobby e me tá bem sério de hobby dus me te quer se por convencer você bo loved ones ou gente não que tá ponendo a pressão e riba bo se você explica não essa que tu coisa que tá se feliz me te quer hopili of me te espera que gente não que tá estimado tá donado e direito de hasi e com o qual que tá se feliz então se nota coisa que tá lever op co sang of donado by the land de bida of status of que tá so be it pasomra ora bota jog ora bota kitesurf ora bota hasit bota se para mês e bonota se para gana algo feije tangible de questão de sang of status bota se para se feliz tudo na energia peace of mind whatever então assim nem botin go about it de minha opinião sim me te quero que ita hope interesting pop put it into perspective assim, para sobre nós tem a tendência em verdade de dar ainda mais ruimte com certo tipo de hobby não, ou certo tipo de pastimes, então tá mais accepting de não que nós está de outra coisa não. Para mim nos sports, por exemplo, tá algo que a maioria gente nota question. No. I mean, se botar amateur whatever sport it's fine, but nobody really cares. Sí, então es más, mane waque, tá sport por dia. Ajá. Sendo que está costando também energia, you know, de maioria sport, está bem como ne costam também, se botin como se de equipment, etc. Less, whatever, para mim que vou figure out. Pero nossa condition para pensar que esse está aceitável, então no momento com gente está bem tiki outside of the norm, se não está collect fish or whatever, nós está ser tiki weird. Se gente pensava meu hobby tá traha panha of my hobby ta traha klichikama, you know, mani kilting or whatever, gente está say tiki weird. And a waste of time, huh? Sí. Really not a judge, good a waste of time, sí. Me had the idea de onde está bem, me também, you know, make educated guess, que it has to do com nos hyperfixation de productivity e com nossa whack, mane physical movement as a form of productivity, sendo que hobby ou pastime tá mais calm. Sí, passivo. Passivo, yes. Nossa whack mane flow, of nossa whack mane menos, sendo que it require hope e energia também. Den hope caso it require hope brain power, me quer men para você skibi costa. It require a lot of brain power. Pongendo que tá artístico, it require hope energia também, motivação, inspiração. Sim, então a mim tahanya que ora bota criativo bezig mentalmente eta é sumam de mindfulness. Por sombra den é momento bota completamente de focus riba e cosco bota haciendo, que tá donando bo energia e paz mental e que bota, o sea, típico stereotypes de ora o gente está sendo being mindful, tá kunanta in the moment. Então ora que bonotin bota bezig com bo creation, whatever it may be, knitting, writing, whatever. Bonotin tempo de o sea, picker over the future of past of problems of pessoa bota bezig geconcentreerd riba kos anto e mesmo costa social bezig ta sport pero eu reto costo físico anto aqui na nós tá bezig tá haciendo mentalmente and we have a right to do that. Not everybody likes sweating, anto not everybody mane basta likes to move their body that way. Si ita gezond anto nós tá support all physical movement. However, for us that are not as sporty, we found another way. Para relax, ita mindful, right? Seguro. Sí, pero esta me te quer coisa que nós nota papia erover tá met respect de coisa aqui. Manevo ababisa, tem certo toch mané respeito para
atleta nang gente nang kuta sportivo of gente nang ku visualmente of está sendo cosa activo anto den actividade nang mais passivo de maneira toch um tiki que não sei não tá guardo aceitar ou respeitar como passatempo que toch porta produtivo para a pessoa e tá dando ele peace of mind anto aceita coisa que tolerância e respeito mas também de esse anto é judgment dus esse se tá coisa importante que nós me recorda dus a mim me tá echt pedi general sibo ting familiar of gente que bota mira que saca sua inspiração a sua paz e tranquilidade mental door die hace uma atividade que eta desfrutar e que nota harm new gente do nele su tempo e do nele su eta respeitar o tempo que a gente eta toma para su mês então eta vai se não me se vai ter costa de outra coisa não of course pero eta merece e eta deserve everybody's worth their own time exactly en me se sim a mita echt ja tambe ku nós tá hope lie ku have from 9 to 5 jobs anto sobra tempo gente tá desfrutar de vai dar drinks of de vai baila of aceita não passar tempo dus die congeri nós tá frown upon a gente que tá dedicar su free time na coisa creativo que pode ser não tá donando nada sem pero para a gente é importante anto porta porta cookery porta que tá dus sim não mita fully agree com esse e com portanto nós temos para quieto mais viaja bisa nós because we're all learning and nós tudo também figuring out how to become better people anto se nós está topa gente fazendo algo more passive e nós estamos nos confrontar com um sentimento de maneira of algo assim, think about why or maybe where that's coming from so chances are que é algo do program de bom mês que porta aba ou assim que bom mês ser sempre tem maneira value na algo of que bom mês tá basta physical base sendo que that's not necessary se cator gente então maybe sit with that feeling então figure out maneira hey basta de verdade sa kita de persona aqui de verdade mita wake como menos persona of mita value su input menos of my just what a condition to do that anto porta by un tiki out of your way pundra hand about the process a mim não very artistic person pero me enjoy putra hand over di ng proceso anto ko não tem na coisa even se me tá ele mane super weird of basa but I really do not understand me appreciate the fact que nang ta haya mane bota bisa no ultimate form of panang mindfulness ita uno kunang mes kunang pura create say so hey by all means meskos mi no to comprende hanan ko tabi sa kunang experience runners high you know it's the same I have not experienced that bita hayale weird so I can understand how some of y'all get there pero mi po akong hand tama ko tamani hasi yung marathon na falgo ibisa wow say tuma dedikasyon ang hope mani mental power as well not necessarily mani physical but the dedikasyon e tempo dus si nos por work creative products in that way tambe mi te quero nos assim apreciar diversity in people anto basta tapos ko ta make life anto nos mundo assim na diverse anto different which makes it nice you know Days, I want me to make un trabajo para questions in regards to your books. Si vamos aqui buki, que também é buki que você introduce vamos com ele. Qual está ando de com? Esse hobby moeilijk sobre sim. E também encontrando para mim que é meu favorito. See, it's almost like that. Costa cada buki que me saca tem história. Okay. Kung mabing na story, process de escrevimento, hasta ora como te escrevi buki, bijvoorbeeld, denk a temporada tem cantica que na moda of com descobrir, biel, então buki ora me tem cantica me acorda, ribe momento que mas escrevi buki, dus me não pode saber que all-time favorite.
pero lo cual ku si mi sa e mi ta sinti anto mi ta feedback di mi editors na ku mas ako cada buki ku bosaka bota mira ku bo po skills na escrevimento também mais dilante anto eta learning process anto mi ta quero ku cada buki ku mi saca ta tiki mais mio ku es promé del mi punto di vista mi nota hanya feedback di mi lector na kunan tambe ta hanya asina na ta hanya gelukkig door mi ta positive reviews aqui anto se ta meta bom tiene ku nota gusta mi buki na pero that's their right dus para mí lo cual ku eigenlijk mi ta gusta di cosa que está com noting fin na learning process para mim. Anto door com ita lesa hopi mi mes mi ta sinha di outro authors dan tambe. Pero ya, si me digo tu nabo respuesta. Bati pari buki ding studio by the way pa eso nang ku nota favorite social media of no awak of na mes e post. Nos vai hasi giveaways. Dus deze ding 3 buki que tu vai hasi como giveaway. Anto they will be signed copies as well. Anto nos lo hasi sa ding simang. Dus stay tuned for that. Minut vai hasi quiz pero minut vai hasi more like Q&A or something. Anto then you participate to win. Pero sí, bisa nos 4 buki ng buting anto you know. Bueno, Yes. mi primer buki, dus mi debuutboek, maar net bisa debuutboek, to Oliver and Erica. Essa kita kai tiki mas boy women fiction. Okay. Anto was bobo bisa definition di romance, contemporary romance, possibly historical romance, etc. etc. Anto women's fiction taku women's fiction ta drai mas riba desarrollo di female character de buki. Anto si mi timachti kere mi editors nang mi prome buki ta tiki mas kai ding categoria A. Pero si ella llama Oliver and Erica is subtitled on when friends become lovers. Anto eta by over di amistad foi mucha entre Oliver and Erica kuta florece bira amor épico, pero cultura consequências na esse tipo sombra já ora que bota by den transição de amistade na relação de amor já a dinâmica ta cambia então esse também tem consequências não dus essa aqui me tá hopi bobo bisa proud para sobre ta prome buki dus dessa maneira mi prome baby na mori papia e de dos buki eta prome de series chama Interviewing Michael. Eta mas dark. Essa que cita erkai by romance contemporary romance. Dus si bota gusta lesa buki com tiki mas spicy and sexy. Spicy and sexy. Spicy and sexy. Yes. Sigur. Essa aqui lota na bo agrado. Eta by over di músico, rockstar. Legend que chama Michael Seal anto eta haya sumes de acidente anto de acidente eta perde eta bira disabled eta perde su brazo que pone ku no por toca music mas según anto mucho moe Alison que interviewer via ta haya contact ku ne anto eta purba di convencele di hasi interview anto di dinamica eta surgi healing and love relationship anto kada untina manenang dark issues dan kunantin ku overcome prome kunanta klapa dan kumisa relasyon dus anto ita problema nema bisa di series di 3 mita trabajando ahora que riba book number 2 dus si bota gusta esa series mita recomendabo esa aquí. Yes. Dus interview Michael. Anto edi laatste boekje ku mi adresse pa giveaway ta my latest novel. Chama When I Met Elena. Essa kita tour mi bukinan even by the way na ta spelen mes af na Amerika. Permita gusta hinka toch manera diversity de en bukinan die origen dus bijvoorbeeld ding prome buki main character un dosta di bindi Holanda ding edi dos buki un main character nata italiano anto ding di 3 buki dus mi latest novel
Eta bij over die un guy americano, young, kuta bini die familia pober, eigenlijk eta parariba sumes, ela perde su ouders nang, anto de circunstancias nang, que ta topa un doctor, Elena, kuta mexicana, anto kuta más grande kune, kuti un otro status, anto nanting un amorio, bobo bisa tambe spicy and steamy. Nee, mi kera bisa. From what I'm hearing, it sounds like yes. Spicy and steamy is the main theme. No. E nota el main theme, mi ta hobby importante pati un healing process. En tour mi buki nang mi characters nanta flawed, nanta real people with problems, flaws, anto nantinku surpassa nang own demons nang pananta klapa na kumisa un relationship ku kunang bopobisa soulmate, paso saya mita nanta kabak mo nanti happily ever after si, pero nanti gu llega anto eta un journey panang llega inanang. Anto de caso di Isaki eta eigenlijk bopobisa tropes naman en nanta bisa ta ku they have the social status difference. There's an age gap. A main character, eta skibi completamente di punto di vista di mucho humble. Dus ze zei met een kos kubonota haya hobby de romance novels. Dus dat is wel interessante. Het in humor, pero tambe het in darker themes. Die eta hobby inseguro di sumes en nota senti que ta deserve a female character and to etinku overcome to insecurities and personal issues atrobe pa eta klapa de un relationship with his one and true love dus dat. Anto, het rest na aqui, aparte de essa aqui, mi di un novela, também que chama For My Sister, esse cita kai boy na tem tragic romance. Paso para not un happily ever after. I'll just give that away. Pero eta un historia kuta echt manena ta bisa na Hollanda aangrijpend. Dus eta kwebo, eta hobby emocional. Si bota in the mood pa algo más heavy and dark, anto porque llora. Was te recomendavo ese anto binnenkort zie dentro di poco meeting un novella te sali ku llama A Flaming Love. Anto essay erbij echt over die finding your soulmate. Dus is het echt een main theme. Anto eti un tiki tambe a theme die reincarnation. Anto and finding your one true love through the centuries and always finding a way to get back together. Dus essay met het heet up and coming. Dus met keep us posted. Yes, please do keep us posted. Anto met hij hoop leuk op binko un paribuki con ons por share with other people and hopefully nantame por read that and enjoy see and to get to know your characters but get to know you through your characters as well, which me kere ta hope nice ora ko talesa cosi otro gente but obviously write romance. So another question would be, but identify as a person as a hopeless romantic of but just enjoy a stories now. Well, esta un buon pregunta sobre si bo puntra mi inner circle di gente na nanta bisabu but asina no nonsense minota. Pero mi corazoncito na nanta bisa anto mita enjoy un buon romance story, mita gusta un película romántico, mita haya ku love makes the world a better place, anto mita kere sigur si kuting un gente pabo e fonang, no tanifica kuta e gente e sopo hasibu feliz, pero si basa manera te bisa cada pochi tin su tapadera, anto mita enjoy, say anto mita baita hobby eerlijk, mita enjoy tambe e spicy and sexy, dus eto un cosco mita gusta skibi, anto más en nota en main theme di mi verhalen, dus en nota kom ik skibi erotic stories. Just FYI. FYI, sí. Pero sí, die bepaalde escena picante de nanku basasi bota sinta in a public place. Die manera, la nos lesa escena aquí otro via. Pero tour sí ting cada una escena como bisa kutu escena picante e ting e dulpa e
is desarrollar, Yes, het is een purpose de story. Dus en not zomaar een verhaal, een escena que maginka prop denje G spaciële spicy. Dus dat is not een geval. Dus assim, né? All right. Our last question, kung bita haya leuk pa puntra hena ang kuta skibi kostang. Or ko bata skibi bubuki nang foto klatis ki bubuki nang but ever pensari by actors and actresses ko bolo quer pa play books. Sí, seguro. Então, ik sei, es más, eu tenho echt um number para sobre botimbo character inspiration. Então, mita problema de visualizar gente de minha cabeça. Então, depois, mientras que eu boto escrevendo, tá casi me cosco a character comes alive by him or herself. Então, eta evolve. Então, bota tal actor lo por hunga in papel aqui, was assim, então bating pode ser of juist dos hende of match de dos hende que bota bem fisicamente bota haya da passa do que data seguro então sempre bota que com dreams na no ooit ele word gravar então bota me então tá trabo pa bo input então quem bloquear pata casting yes tá eu ligo faz escuta esse is there anything que portanos no a touch base ribagele ko bota tocha ita hope importante pa share with anybody and everybody who listening itame porta contanos una gente por haya buki nan sina nota win one of the giveaways. Sí. Un mensaje so mi que duna tur gente ku gusta skibi just keep writing. Don't give up eta un cosco hope gente ta comisa antonata give up sobre nada bisa I've been writing for 3 years. No, but a simple process ya acaba eta enriquecer bida. Dus no give up. Dus eu sei mi que duna como mensaje si bo paixão tapa bolesa skibi please no laga ekose no laga nyo ende bisabu kut a waste of your time because it's not true. Dus eu sei en dan si bota geïnteresseerd in mijn boekje nang, bopo hanyami sowieso op mijn website www.desireespan.com. Dus www.desireespan.com. Então riba Amazon sowieso bo buscami Desiree Span bota hanyami in tambe lo qual kutame bo hasita volg mi riba Instagram Desiree Span author mi Facebook page tambe Desiree Span author bota hanyami inanang anto si echt bo can reach me personally bo poski mi info@desireespan.com anto mi siya sino contento patende di vos nang sowieso tour feedback review malu of bonta welcome pamita met een learning process you're never done learning dus mita haya masha leuk mes patende di mi lector nang. All right. Well, thank you for that. Mi kere ko inderdaad pa just sabra ba intanos ta living with very positive tones. Sí, inspiration. Sí, but feeling good pa mi spera tami pa hena nang kuto escuchando iku inderdaad ta porta, in a tough place probando figure out if they should continue basta haciendo algo kung nanta enjoy pero nanti miedo of nang sa kung pa hasi esa ki mas grande of basta whatever mi spero ko pora saka algo for the episode aqui se bo tune non tiki la tanto bonasco for a conversation do not worry no sta live riba Facebook e YouTube qualquer man ko por haye back riba Facebook e YouTube di kola fam is sincerely Carolina so do not worry e nós rota sharing links tambe e riba jamar se rota available riba favorite podcasting platform mi quero bisa ko awit ta hopefully pa mi tambe ko romang chiquito paporting mi romang grande ko so ipatimo na Aruba después de Hopi Aya. ¿Cuánto Aya más o menos? ¿Just 5? Oh, más. 5 mi más. Na pensa, si prometo miu anase, dus je 5, je 6. Sí. So after many years, pawak bo na Aruba, so in between so wak otro na Holanda, pero pawak bo kinang ta leuk anto so iso patingvo de mi podcast live, sitting in front of me is super nice. Talking about something that I know that you enjoy. Iku obviously mitamita proud ko boda hasi. So, without further ado, say to the tepa awe mi spero ko paisunong ko ta
llegando parada acaba, me espero que você tá safe, riba caminda, cara que tem mayang tambe, cara riba outro nang tambe de processo aqui, tenha paciência, se você ali lá foi bocas, cara que riba no parada com tráfico, just wanna say that. Tenha conta com a regla nang di local que tá carnaval, regla nang di tráfico tambe, obviamente, e vamos por enjoy de forma que tá leuk para nós mesmos, para outro nang tambe, anto é zeker men cuida mais de diferente forma, entre outro também. For solo, para bono me lanta, mayang of jaluna com horrible sunburn, anto atabo ko quentura and whatnot. So, little things that will make or break carnival weekend. Siguro. Enjoy to rende. Masyado messi. All right, thank you so much. Time ko na bisa shout out pa Byron ko ta si Aya Mayang. So, happy birthday Alfast. Anto, yes, I will see you again next week. Anto milo konta bo sa untiki di lokal kumi asia na Malta. Milo to papiamo ko diferente yan ka forma parte di sa aqui kumi te kira ta sendo bonito trabaho riba nos isla riba diferente area. So yes, without further ado, see y'all. Anto, thank you, of course, to my awesome sponsors. Thank you na Pringles, Total, Ila Roche. I appreciate you. Anto, stay tuned for the giveaways, the book giveaways. It's Imang Aki. All right, take care and bye. I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye!